Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Masih bersama Mr. Chris from England. Testimoni for my channel official Mustika Cijago, Jari Petir Depok. Okay. About your body. I had lower back pain, herniated disc, and it's been causing leg problems for 6 weeks. I've just had one treatment and I'm smiling. I've got so much more movement in my back. My legs feel strong again, and I'll be coming back next week, definitely. Salam sehat. Salam Jari sehat. Petir Depok. Subscribe, Mr. Chris. Subscribe, share, and like. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedas. Itu dipotong tuh. Ya, pintar. Merah na tuh. Lagi dituntun juga gitu, Cang, melintir mulu. Wah, iya. Bocil aja diem ya? Ini Iya. aktif banget ini. Apa lari yang traktir? Hah? Traktir ini Apa ini? bangga. Mau masak? Kompor, aku iring ya. Kompor? Kandangnya. Sering ngeliatin cita-cita. Nih, ini ayahnya nih, bundanya nih. Siapa namanya? Namanya siapa? Dan Zaidan. Pintar ya. Oh, duduk lagi. Hop. mana tuh? Ini ya. Ya, cengkok ini mah. Soalnya kemarin jatuh dia tangan jalan. Melintir. Ya. Tungguin aja jatuh. Iya saya sebentar. Kaki sama tangan doang. Ya. Kaki juga kayaknya. Baru jatuh. Wah, pintar. Hop. Ya. Ngamuk ini dia nih, ngamuk nih. Zaidan namanya. Nah, ini keceplak nih tangannya. Tangan kiri. Kayaknya suka melintir. Tuh kakak tuh, kakak Isa ya. Nah, kalau tidak, kalau udah gede nih, balak ini, loh. Balak ini, bocah, udah gede. Apa katanya? Nah, iya iseng ngeri, kan? Temennya diem aja, nggak mau Nah, bercandain. terima kasih, dah.